ovde za uključenje, možemo da je pozorimo, da li se čujemo? Dobar dan, pomaže Bog. Dobro, ja ću da šerujem sada ekran. Preosvećeni vladiko, uvažene kolege, članovi organizacionog odbora ovog međunarodnog naučnog skupa, moje današnje kratko izlaganje vezano je za temu Kralj Milutin i manastir Treskavac. Cilj rada je da se na osnovu pisanih izvora utvrdi uloga i značaj kralja Milutina u kreiranju istorije ovog važnog srednjevekovnog manastira kakav je Treskavac. Takođe pokušat ću da u ovom radu definišem karakter donacija kralja Milutina manastiru Treskavac. Treskavac, koji se nalazi na dominantnoj topografskoj poziciji Svete planine iznad srednjevekovnog grada Prilepa, najvažniji je centar posvećen Bogorodici čudotvorici Treskavačkoj. I o tome u regionu Pelagonije. I o tome, osim pisanih narativa kakve su povelje kralja Dušana ovome manastiru, koji sam u njima poziva Treskavačku kao čudotvoricu, svedoče i artefakti, delovi vizualne kulture koje ovde imate prilike da vidite, fresko, ikone, živopis počevši od 13., 14., 15., 16. pa sve do 19. veka, kakva je recimo ova impresivna zaista kompozicija posvećena Bogorodici u slikarstvu priprate, O tebe radujecaja, veličanstvena scena. Ja bih samo zamolila možda ako neko još ima uključen mikrofon da ga se samo mutuje jer čini mi se da postoji kakofonija. Da. Premda prvi ktitor manastira nije poznat, a podaci o tome ko je sagradio manastirsku crkvu su izgubljeni, pouzdano se zna da su interese i imovinu manastira štitili srpski vladari, kao i prethodno vizantijski i bugarski carevi. Za termin drevni grčki carevi, koje pominje kralj Dušan u svojim poveljama, pretpostavlja se da se može odnositi na vladavinu careva iz vizantijske dinastije Anđela, Isaka II. I Alekseja III. Koji su držali Prilep od 1216. do 1230. odnosno 1241. do 1259. godine. Pomenuti bugarski carevi su oni koji su u dva maha vladali Prilepom, a to je Kalojan, koji je držao kratko 1203. i 1207. i Jovan Asen, koji je vladao prilevskim krajem između 1230. i 1241. godine. Posle njih Pelagonijom su ponovo vladali Vizantinci iz dinastije Paleologa sve do srpskog osvajanja krajeva i posebno Prilepa, a to znamo da je učinio kralj Dušan 1334. godine. Uz materijalne ostatke i vizualnu kulturu, istorijski izvori srpske povelje kralja Dušana, čije se izdavanje datuje u period od 1334. do 1343. Jesu osnovni praktično pisani dokumenti iz kojih saznajemo o prošlosti manastira. S druge strane, materijalni ostaci i vizualna kultura, upravo ovo što imate priliku da vidite kao i natpisi, svedoče da je prostor manastira Treskavca u kultnoj upotrebi počevši od antičkog perioda. Tako ploča, prepis je uradio još Nikola Vujić 1936-7. godine. Dakle, na ovoj ploči svedočenje postoje da je na ovom prostoru postojalo nekadašnje mesto Kolobajse, isto tako da su se na ovom mestu nalazili hramovi posvećeni Apolonu, gromovniku, i pred vama se nalazi natpis koji je na mermernom stubu ugrađen u današnju časnu trpezu u oltaru Bogorodičine crkve u manastiru Treskavcu, ali isto tako da su se tu nalazio hram posvećen boginji
Artemidi Efeskoj. S tim Treskavac postaje veoma važno mesto hristijanizacije antičkih kultova gde imamo to transponovanje kulta boginje Artemide u kult Majke Božje. Ne treba zaboraviti, odnosno treba naglasiti da je u ranohrišćanskom periodu, o čemu svedoči recimo ovakva jedna ranohrišćanska mermerna parapetna ploča koja se čuva u prostoru crkve manastira Treskavca, svedoči da je ovaj prostor bio u upotrebi. Takođe, o tome svedoče i brojne spolije, mermerni artefakti koji su ugrađeni u sam zid fasade Bogorodičine crkve manastira Treskavca. Budući da se nisu očuvale prethodne vizantijske i bugarske povelje o imanjima, posedima, ali i drugim socijalnim, ekonomskim i religioznim odnosima, saznajemo iz potvrnih povelja kralja Dušana. Tako iz povelja saznajemo da je Dušan ovim dokumentima potvrdio okvir manastirske ekonomije, kao i darove prethodnih bugarskih, vizantijskih, grčkih vladara i srpskih kraljeva, ali ono što je takođe veoma važno, a to je da je manastir izuzet iz nadležnosti stolujućeg episkopa Pelagonijskog i da je pod neposrednom upravom Ohridske arhijepiskopije, odnosno da je u nadležnosti Ohridskog arhijepiskopa. Takođe, u svojim poveljama Dušan veoma jasno ističe motivaciju izdavanja Hrisovulja manastiru i u arenki 3. Treskavačke povelje on kaže: "Si božestveni hram, iže vazljubiše ded kraljevstva mi, misleći na Milutina, i roditelj kraljevstva mi, misleći na kralja Stefana Dečanskog", i nešto kasnije takođe pominje Jegože ded i roditelj kraljevstvima i posjetiše ovaj manastir blagim i milostinjami. U vreme vladavine kralja Milutina, manastir Treskavac označava graničnu teritoriju u okviru Vizantijskog carstva između Vizantije i srednjevekovne Srbije i pod zaštitom je vizantijske vladarske porodice koja manastirska prava, možemo pretpostaviti s velikom sigurnošću, štiti poveljama i posebnim statusom u okviru Ohridske arhijepiskopije. Milutinovim ktitorstvom najkasnije manastir Treskavac vezuje se za buduće srpske vladare iz porodice Nemanjić. Pouzdane podatke o darovanju i odnosu kralja Milutina manastiru Treskavcu pružaju uz Treskavačke povelje, arhitektura i slikarstvo, ali i životi arhijepiskopa Danila II. Svetogarski monah, iguman arhijepiskop diplomata, savjetnik na dvoru kralja Milutina, čovek koji je vodio brigu o podizanju i osmišljavanju slikarskih programa vladarskih zadužbina, Danilo II. U svojim životima svedoči da je kralj Milutin vodio brigu i bogato darovao ovo sveto mesto. U delu u kome opisuje blagougodnu delatnost kralja Milutina, kojom se stiče blagodat i dar presvetog duha, oličeno u darivanju crkava na teritoriji izvan granica srpske države, uz darovanje manastira u Jerusalimu, Carigradu, na Svete Gori, Solunu, arhijepiskop Danilo II. Svedoči o poklonima koje je načinio kralj Milutin manastiru Bogorodice u Treskavcu. I sada citiram doslovce njegove reči. Dom presvete Bogorodice, dobre hraniteljke roda hrišćanskoga, u mestu zvanom Treskavci i sve potrebno na službu Bogu i prečistoj njegovoj materi, a sebi na večan spomen, molići milostivoga uđenja i pomoći svome otačastvu. I tu ukrasi dom presvete mnogo različnim prinosima, ikone božanstvene zlatom okovane i ukrošene biserom, kadionice i svećnjake zlatne i svake druge potrebe crkvene koje ne možemo nabrojati po imenu. Ja sada pokazujem kakve su ikone mogle da izgledaju koje je darovao kralj Milutin, zato što su se iz tog perioda očuvale ikone kakva je recimo Bogorodica Psihosostrija, odnosno duše spasiteljice koja se čuva danas u Narodnom muzeju u Beogradu, Perivlepta, ili recimo ova ikona Bogorodice od Igitrije koja je pronađena u selu Banjani, u crkvi Svetoga Đorđa, nešto mlađoj crkvi, ali se pretpostavlja da je doneta iz crkve Svetog Nikite
o kojoj brigu vodio kralj Milutin i da je zapravo ona iz tog perioda zlatom, jel tako, kao što vidimo sa ovom zlatnom pozadinom na zlatu slikana. Takođe, nastavila bih da citiram Danila. Kaže, neiskazano mnoštvo zlata svoga tu priloži i mnogo stada ovaca i stada kamila, lakimije konjske, ukratko rečeno i do svog predstavljenja neprestano sve bezbrojno davaše i ispuni dom presvete svakim dobrom. I pred vama se sad nalaze zaista fotografije stada koje su nekada bile u posedu sve do 20. veka, u posedu ne samo do 20. nego do 90. godina 20. veka su bile u posedu manastira Treskavca, koji je proizvodio sir i tako dalje. Ja sam prvi put došla tamo upravo na jednom ovakvom magarcu, a fotografije recimo kamila u neposrednoj blizini Treskavca i Prilepa sam imala prilike da vidim iz perioda Prvog svetskog rata. Arhijepiskop Danilo u svom saopštenju teži, kao što smo videli, da što detaljnije opiše darova Milutina Treskavcu, koji se sastoji, kao što smo videli, iz bogoslužbenih utvari, ali i priloga novčanih i stovike. Treskavačke povelje koje je izdao kralj Milutin kao srednjevekovni pravosnažni dokument takođe potvrđuju darivanja kralja Milutina. Pred vama se nalazi autor tih povelja, odnosno čovek koji je štitio sva prava manastira Treskavca, kralj Dušan, čiji se vladarski, dakle naglašavam vladarski portret, učuvao upravo na istočnom zidu spoljašnje priprete manastira Treskavca. U arengi 3. Treskavačke povelje, kako je već napomenuto, Dušan naglašava da su njegov i deda i otac razljubili i darovali treskavački hran, ali govorimo, u njima možemo da pronađemo i koji su to praktično konkretno posedi koje je Milutin, ovde ćemo govoriti dakle samo o Milutinu, ne o Stefanu Dečanskom, koji je darovao manastiru Treskavcu. U prvoj povelji, izdato 1334-35, potvrđuje se kao manastirska imovina selište Vrčje na Babuni, koje je naselio Sveti kralj. Selište Vrčje, što je naselio Sveti kralj s ljudima, s njivama, s planinama i svim pravinama u Babini. U drugoj i trećoj povelji, što je takođe zanimljivo, selište se naziva selo, dakle vidimo tu taj prosto rast i prerast iz selišta u selo, dok treća povelja više ne pominje Svetog kralja. Da se radi o mestu na Babini, na to jasno ukazuju opisi međa, budući da je specifikacija imovinskih podataka precizna. Takođe, dakle, ne samo selište Vrčje, nego za selo Krpeno u Polugu sa vodenicom, vinogradom i planinom, takođe se prvom Treskavačkom poveljom saznaje da je manastiru darovao Svetopopčiški kralj za Dušusi, odnosno Milutin, a da je posede potvrdio kralj Dušan u svojoj povelji. U trećoj povelji precizira se koji deo sela Krpeno, to je onaj sa crkvom Svetog Nikole, a pomen Svetog kralja je izostavljen. Selo Krpen danas ne postoji, ali znamo da ga je kralj Dušan poveljom Htetovskom manastiru darovao i da se pominje 2 puta kada ga Dušan poklanja manastiru sa svim međama i pravinama, a nešto kasnije u odredbi kada određuje tačno imanja sa crkvom Svetog Georgija dvoranina Privica. Podaci o darovanom selu Krpen ili selu Vrčje nedvosmisleno ukazuju na priložničku delatnost kralja Milutina u Treskavcu. Kada je tačno kralj Milutin darovao manastir Treskavac, to se može samo pretpostaviti. Kada govori o Milutinovom darovanju Treskavca, Danilo II navodi da je Milutin sve do svoje smrti pomagao ovaj manastir, citiram, i do svog predstavljenja neprestano sve bezbrojno davaše. Na osnovu ove izjave takođe se može pretpostaviti da je kralj Milutin barem 2 puta darovao manastir Treskavac. Prema pretpostavci Vladimira Mošina i Lidije Slaveve, kralj Milutin mogao je da daruje manastir Treskavac posle dogovora sa Karlom de Valois 1308. godine, kada je tom prilikom jedno vreme držao Prilep,
Međutim, nedavno je utvrđena granica srpske zemlje na jugu sve do konačnog osvajanja od strane Dušana i utvrđenja grada Prilepa 1334. godine, da je ta granica bila severno od tvrđave Prilep. Milutinova darovanja Treskavca takođe i mogla su da budu u okviru vizantijske teritorije. Saznanja proistekle iz čitanja natpisa, savladarskih portreta, vizantijskih careva iz porodice paleologa Mihajla IX. I Andronika II. Oslikanih na zapadnom manastirskom ulazu, kao što možete ovde imate priliku da vidite i videli ste malo pre, upućuje na vremenski okvir u kome je mogla da bude izvršena obnova crkve početkom 14. veka. To je period koji se poklapa sa vladavinom kralja Milutina i sa osvajanjem grčkih gradova u Makedoniji i na teritoriji Ohridske arhipiskopije. Budući da se vladavina kralja Milutina i sa vladarstvom Mihajla IX. I Andronika II. Gotovo u potpunosti poklapaju, moguće je pretpostaviti da je darivanje Milutina Treskavcu, kome svedoči Danilo II. I koje je potvrdio kralj Dušan poveljama, bilo upravo u vreme vladavine ova dva vizantijska cara. To bi takođe upućivalo i na to da je kralj Milutin svojim darovanjima mogao da doprinese obnovi manastira i samu Katolikona. Na vezu kralja Milutina i Treskavca upućuje dakle i idejno rešenje ikonografije arhitekture dvokupolne priprate, čiji se specifičan oblik nalazi i nad pripratom Hilandara. Dakle, ovde jasno razaznajete dve kupole koje se nalaze nad spoljašnjom pripratom manastira i ovde to možete da vidite na crtežu koleginice Kasapove i ovde vas podsjećam na izgled arhitekture hilandarskog katolikona i njegove dvokupolne priprate. Takođe, idejni program slikarstva koji se nalazi u Treskavcu sa predstavom menologa, sa stihovima Hristofora Mitilenskog, pesnika 11. veka, jedinstveno su sačuvani još u crkvi, ovde samo dajem ilustraciju crkve, sačuvani su u crkvi Svetog Nikole Orfanosa u Solunu, za koje se takođe pretpostavlja da je iz Milutinovog vremena ili sama Milutinova građevina. Ovde možete da vidite kako izgledaju predstave menologa u crkvi i u egzonatesu, odnosno u spoljašnjoj priprati manastira Treskavca. Zdravo, Jelena. I takođe je zanimljiva jedna stvar kada govorimo o morfologiji, odnosno o stilu ili o načinu prikazivanja. Recimo, pred vama se nalazi jedna predstava mučeništva vatrom. To je predstava koja, to kažnjavanje paljena tela u Vizantiji je bilo veoma retko, ali je bilo prisutno posebno recimo za vreme Alekseja Komnina. Ta vrsta, ali ja ovde skrećem pažnju na način na koji je predstavljen jedan od mučenika u Treskavcu i nesumnjivo je ta likovna, odnosno vizualna, morfološka, stilska paralela koju možemo da pronađemo recimo na predstavi Svetog Haralampije u menologu iz Starog Nagoričina ili recimo predstavi scene iz manastira Prototona. U principu ovo slikarstvo se vezuje za slikare sa dvora Milutina iz solonske porodice Astrapa, Mihajla ili Mihajla Eftihijevog i tako dalje. Sad samo da vidimo. Darivanje, pomaganje i obnavljanje Treskavca, da vidimo ka zaključku, od strane kralja Milutina predstavlja deo njegove aktivne vladarske uloge u obnavljanju vizantijskih svetilišta kao i deo njegove ktitorske aktivnosti. Pozicija koju je stekao kao zet vizantijskog cara Andronika II. Sigurno mu je omogućila da na ovaj način bude uključen u vizantijsku vladarsku porodicu, nesmetano nastavi stvaranje svojih mnogobrojnih predstavništva u okviru Vizantijskog carstva. S druge strane,
Štitorstvo kralja Milutina posmatrano u najširem značenju reči na vizantijskoj teritoriji u okviru njegove političke i vladarske delatnosti svrstava manastir Treskovac u tip svetih i kultnih mesta poput onih koje je kralj Milutin obnavljao ili darivao u Carigradu ili Svetoj zemlji. Manastir koji se nalazi u neposrednoj blizini važnog strateškog grada, kakav je bio Prilep tokom 13. veka, čiji je kultni prostor stariji još antike sa tragovima ranohrišćanskog korišćenja, očigledno je u vreme porodičnog povezivanja kralja Milutina sa vizantijskom porodicom Paleolog imao važnu ulogu u sakralnom životu ove oblasti. Darovanja kralja Milutina manastiru Treskavcu možemo razumeti u okviru njegove delatnosti hrišćanskog vladara koji poput vizantijskih vladara, naročito onih iz kuće Paleolog, daruje i pomaže stara i značajna kultna mesta i regionalna svetilišta posebnog značaja. Milutinovi prilozi manastiru Treskavcu u okviru vizantijske državne teritorije bili bi potvrđeni grčkim poveljima vizantijskih vladara. Specifični odnosi između kralja Milutina i cara Andronika II, koji uključuju političke, ekonomske, strateške, porodične i intimne aspekte, bili su regulisani u vizantijskom i srpskom srednjevekovnom pravnom sistemu. Pravna akta bila su često podržana vizualnom predstavom, na primjer dobro poznatom primjeru Hilandara, koji imate ovde prilike da vidite, i te je vizualno potvrđen pravno regulisan odnos između vizantijskih careva i kralja Milutina kao ktitora manastira Hilandara na Svetoj gori, odnosno vizantijskoj teritoriji. Sa kraljem Milutinom, ovde ćemo preskočiti njegove vizualizacije, se u vezu dovodi i pripajanje sela Dabnice Treskavcu, manastiru Treskavcu, koje se pominje u poveljama. Selište pod Dabnice s njivim vinogradima, vodenicom i tako dalje. Vasiliki Kravari, dakle u istoriografiji, Vasiliki Kravari pretpostavlja da je selo Dabnica, ovde možete da vidite na planu gde se ono nalazi na mapi samoga Prilepa. Dakle, Kravari pretpostavlja da je ovo selo isto ono selo koje je manastiru Svetog Georgija u Skoplju 1299. i 1300. godine potvrdio kralj Milutin. Specifičan topografski položaj sela Dabnice u odnosu na manastir Treskavac, u pitanju je najbliže manastirsko selo, kao metoha manastira Svetog Georgija koga je Milutin potvrdio poveljom, ako je veza koju je pretpostavila Kravari tačna, svedočilo bi u statusu ovoga sela u okviru teritorije srpske države kralja Milutina. Ja bih to zaista ostavila istoričarima da razjasne. Istorijska nauka bi zaista mogla opovrgne ili potvrdi ovu hipotezu. Postoji istoimeno selo, to je možda zanimljivo, upravo i u oblasti Vranjskog okruga. Na taj način bismo drugačije razumeli i čitave sve granice utvrđene mirom pomenutim 1308. godine. Ja sada pokazujem prosto to selo je povezano hodočasničkim putem sa manastirom Treskavcom, na njemu se nalaze ove ekskluzivne oslikane stene sa predstavama Bogorodice, ovde je Bogorodica od Igritrija, i to selo i dan danas važi za takozvano srpsko selo, a veoma je udaljeno, mislim, od srpske granice u neposrednoj blizini Prilepa. I da zaključim, odnos vizantijskih careva i srpskih kraljeva prema čudotvornim kultovima sastavni je deo srednjevekovne političke ideologije. Građevine i crkve koje su podizali vizantijski i srpski vladari često su nastale na mestu starije kultne građevine. Vladari su takođe podizali crkve na mestima na kojima se negovao kult relikvija. Vizualni objekti podignute na ovim mestima ukazuju na moć pokrovitelja, ali i darodavaca. Karakter darova kralja Milutina je dvostruk. S jedne strane, kralj Milutin je darovao zemljišne posede, selište, sela, vodenice, vinograda, brde, planine, potvrđene pravnim aktima. Takođe, on je darovao manastir neophodnim bogoslužbenim predmetima, ikonama sa okovima, svećnicima, kadionicama, koji su doprinosili veličajnosti bogosluženja, a darovi i jedni i drugi su bili deo molitvenog uzdarja za budući život u večnosti svetog kralja. Nesumnjivo je da su kult čudotvorne Bogorodice, kao i moć i snaga svetog mesta, bili presudni da Treskavac posjeduje posebnu zaštitu vladara, ali i srpskih vladara posebno. Hvala vam. Hvala
veliko hvala profesorki Smolcić-Makuljević, nadam se da to ne čuje naš aplauz. Hvala im na ovoj zaista izvanrednoj i svestranoj analizi veza koja postoji između Svetog-Kralja Milutina i manastira Treskavac i na ovoj veoma detaljnoj prezentaciji koju smo ovdje imali prilike da pratimo. Pozdravljamo profesorku Smolcić-Makuljević i sada ja